Alhamdulillah, lon puja Rabbi yang maha suci, azza wal jalla. Selawat salam akan rasuli, panggule Nabi Sayyidil Anbiya. Assalamualaikum, salam ulun ri, ayah ngan ummi, dusun ngan kota, sambut salam lo, liang susun rawi, ke maulid Nabi, hajat lun rika. Rabiul Awal 12 hari lahiran Nabi Rasul Mustafa, lahir Muhammad panggule Nabi, perintah Rabbi risalah yubah. Betul tanya tak peringati maulidin Nabi, nama gepenan raya faedah, sayangkan duri syafaat kebri, oh kemudian nebuka kita nekalan dali, ulama sufi yang pegah menan gepegah Ibnu Zawri, neyukan duri untuk janjungan, belang padang masya tutang hansakri, liwahul hamdi payung janjungan, yang kun selawat kepada Nabi, syafaat diberi melindungkan. Cinta ke umat dibandi Nabi, syafaat gebri wate di mizan, dalam nuraka umat gecari, han peduli nuraka jahanam. Baca selawat dengan kanduri maulidin Nabi Sayyidil Anbiya, melipat ganda fala Tuhan ri, fala kanduri mangule donya. Yang gekun bid'ah ke maulid Nabi, dudo Tuhan ri apui nuraka, sebab bud yang gak tak peringati, bermupat dahli oh nebuh makna, pegat ceramah dengan kanduri bab maulid Nabi, acara benar ingat sejarah
umati kejasa Nabi wajib tak kenang. Baca selawat sabitip hari kepada Nabi oleh sembahyang. Ketanda cinta umat ke Nabi tanya ikuti yang you janju